हेलो गाइज, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल। आज मेरो बिदा हो। काँची के पार बिहासले लिन जानु लाग्यो। के छ त हालखबर, के छ त आजको प्लान? एनिभर्सरी प्लान मान्छेले हेरिरहेको थियो त्यहाँबाट। यङ केटी यस्तरी हिँडिरहेको छिन् बिहासले लिन्छ नि। वाह कति राम्रो फुल फुल्यो। लुक एट दिस। हेर फुल कति राम्रो फुलिरहेको। हेर स्कुलबाट यस्तरी भागिस है बिहानसी घर जानलाई। लुक गाइज कसरी भागिरहेछ। वेट बिहान्स पर्ख्यौ। आच्छी छोडिदेऊ के हो त्यो, छोडिदेऊ। वेट बिस्तारै हिँड कि। वेट गयो तिम्रो साइकल। अब साइकल फालिदिएर भाग्यौ। यो चाहिन्न बिहान, साइकल चाहिन्न तिम्रो। यो साइकल चाहिन्न बिहान। लौ साइकल, लौ तिम्रो साइकल लिन। ओके लेट्स गो। ओके स्टप गर, यता जाने हो, पसल जाने हो, स्टप गर। वेट बिहान्स वेटी। बिहान्स कहाँ जानु लाग्यो भन। के रहेछ How's it smell? How's it cute? How's it cute? अलि माथि यस्तो गरेको मन। अलि अगाडि भित्र मसला के यस्तो मटन जाऊ। गाडी चलाऊ। ओ गुड जब। बत्ती बल्छ त अभी। कुली माम खान लाग्यो। Good job. Good job. कुली हो माम खाएको यस्तरी। बच्चा ड्याडीसित माम कन्जिन कम 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 खाऊ। याम छ? Yes. याम? लुक को दियो यस्तै माम खाएको? Me भनौ न। छि कस्तो लाग्यो। ल चिची। जुस दु पानी दे पानी। ओए लो लो पानी 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 पानी। जुस लिएर जाऊ, जाऊ जाऊ जुस लिएर अर्को। लो लो म बस जुस लिएर आउँछु कि। लो बस जुस लिएर आउँछु कि। जुस चाहियो? बस जुस लिएर आउँछु। मासु लभर हुन् कि नि त मासु लभर। पख म फोटोमा लान्छु पख त। यो भिडियोमा गर्छ कि खाना खाएर चाहिँ भाडा मार्नु पर्छ। मलाई देखाउँछु है त साथीहरू। त्यसपछि के गरिदेऊ भात खाना पऱ्यो है त। ल अब खाना पनि खाइसक्यो, भाँडा मार्नु पर्छ। सो पनि भाँडा छन् अत्तरी। सुई भाँडा माझेर बल्ल अरू काम गर्नुपर्छ साथीहरू।